Nepečena plazma torta. Sastojci za nepečenu plazma tortu: 16 jaja, 600 g mlevenog plazma keksa, 300 g seckanih oraha, 250 g maslaca, 37 kašika kristal šećera. Nepečena plazma torta se priprema na sledeći način: penasto umutiti 16 žumanaca sa 12 kašika šećera, pa sastaviti sa 250 g dobro umućenog maslaca i snegom od 4 belanca. Dodati 600 g samlevenog plazma keksa i 300 g seckanih oraha. Masu dobro izjednačiti i rastanjiti u ploču. Odozgo premazati čvrstim snegom od 12 belanaca i 25 kašika ušpinovanog šećera. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.